Madlala wethu Bafelokazi valani imilenze futhi niyinkinga ngoba aniqomi la madoda akade ebhubukile nidiliza imizi yabafazi umindoda ngeyamanje umfelokazi ayiphunyuki angithi uyihlanganisela ngesipiliyoni uhlanganisa isipiliyoni sendoda eyafa nale yakho hayi kuyibamba ngesipiliyoni yaxoxela sengihamba uma indoda yakho ibanjwe umfelokazi kuba ngathi ibanjwe ngo-vice grip angexoxe yekani amadoda abantu iyeke usesemzimbeni iyeke itshela ithathe ibhantshi layo iye kumfazi wakhe kwenze lokhu usesemzimbeni yekani abanga umuntu esefile sosithi akusukume uphakamani ngoba bamthanda amshwelezele shweleza manje yeke indoda yomuntu ayibuyele ey'nganeni zayo ziyakhala iy'ngane zibuza unini umbuzo ongaphenduleki napho baba bebuye eThekwini eGoli babuye eMandeni babuye kwaSaphi kanti owethu ubaba washona yini inkosikazi iphendule ngey'nyembezi ngithi ngeke ngiyitshele iy'ngane amahlazo kayise uyise likhona-ke egameni likaJesu ngizoxoxela ukuthi namhlanje mawubuya kule nkonzo makade ukhona tshela indoda iye ey'nganeni zayo uyitshela ukuthi asihlukane sesemzimbeni hambe uyoshweleza kumkakho nami ngiyashweleza kuNkulunkulu sesibona ukuthi asilethele ublankethe sewufile njalo ugcwele u-ayisi simembese ukuze mayisegodwana ngendlela ugodoliswa yizo lezi zinto olaluyizo ugodoliswa amadoda abantu ake bathe nani kubonaphi khona lokhu kwembeswa komuntu efile iy'ngubo zize ziyogcwala umgodi inhlabathisweni indawo la ingena khona bazalwane ukonakala phenduka musuthemba ublanket wawubiza kwantombazana ukuthi uma isefile indoda ngokhala kumfazi ngicela umbathe ungithethelele ngikuhlukumezile emshadweni wakho ungithethelele phenduka namhlanje